PON Bonataun Ama Huria. Hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Bonataun Ama Huria masuk pukul 10.06 WIB maringanan di Cafe Gajah Mada Food Court, Jalan DI Panjaitan nomor 124 Medan. Pasiaon pertanyaan pasion. Hari Senin 1 hari Rabu tanggal 25, 26, 27 Maret 2024, pertanyaan pasion di gereja masuk pukul 10 siang WIB. Roster core di pertanyaan pasion Boy Mata Jahat di titik cetakan.